Hello guys, good morning and welcome back to my new vlog. So guys, inke jottorno fungkaham ya faro. So guys, inke hai na hai jottorno ani channel khabai lamsogo. Guys, inke tini ang morning time kisa bachawai nai bazar thangka inke bazar khainai aro kisa paito phaiga. Guys, tini ang narok bai share khainai muiswngmani recipe. Inke guys, tini ang songnai tangra aro khaina hadi o jaga se 200 taka ni गोथां आबागे मो बेसि दाम गे टेंग्रा एमनो किसा दाम न बाजारो गे गाइस इनके आं आनी आमुई संना बागे और फुलकपि बाय आलू तब किसा फ्राई खाइना नाय फुलकपि आलू न किसा बाजी खाइना नाय सो गाइस इनके बाजी खाइ पुरो सम किच्छा रिका इनके सल्टी के आं रेलिया गाइस इनके आं तेनि नरक बाय शेयर खाइनाय मुई संगमानि टेंग्रा मुई संगमानि भिडियो इनके आनी भिडियो न पाइ आसा खोल खाइतंदी So guys, inke ano baji khaibeka inke guys ano kisang haike no baji khaiga kisa kejak kejak ke inke ফুলকপি bai songano abage haike kisa baji khaiga inke onek somoyo halka baji khaibo songo inke halka baji khaibo thogo tengra inke beshi baji khlaiga thogo tinike kisang kora baji khaino nakha So guys, inke ang tini ani amuya rene amo amono macha ko ba inke masher buti hino inke ani bisa kita haisa pai masher khawani ni haisa pai inke guys amo songnan khake thogo songnan yake thogya inke arok ba ke thogo inke amono fry khai tamse baji khai songe no thogo So guys, inke amono halka fry khaina kha inke beshi bo khai ke amo inke khayakari songke bo ongya baji khaino masongo mono inke amona tok ang halka baji khaina kha So guys, inke amono baji khai puro kisa horno kom kheno ma tono inke amo taratari khami thango inke ekdom hor kom ke se mono baji ma khayo inke tarpore khe ani amui thok risinai inke guys tini ang ani mui jira thogori nai mui songnai inke tini khai piyojorori songya guys jirari songka inke bahirok extra babe alada babe nokhore ke mui bo thogo inke ekoi system ke songnani duita gyang inke tini khai jira bai thogrika tarpore khe ang aro ready kha ani mosla paste khaijak oro khe tongo moso risum hasing piyojo jotono paste khaijak ekloge inke tarpore khe ang ready khotai aro ani or kisa songoi nai ready khani powder mosla rok no tarpore khe ang ready kha aro dhania gura jira gura moso gura kisa tei salt kisa So guys, inke ani mui songnani bage ang jotto mosla no ribai kha tabo hinke amono kisa hor kom ke kaham ke fry tese mane kaham ke songoi nanai mosla bahai rok thangyasa kisa kaham ke songoi nanai mosla ni tui rok kisa randi nai So guys, inke tamsanai ani mosla no ang komse kom no 2-3 minute le songkana angkai time to naijega inke buti rain dasak mosla no kaham ke mufuni nakha tarpore khe ang aro kaisa ri nai tomato rajak inke aro tomato kaisa ri kha tomato no tesa kaham ke songoi nakha tomato rima pore khe ang aro kisa som ri kha som ri ne kisa kaham ke songnai tomato no kaham ke mojri nai ekdom geli ri nai tarpore khe ang aro ri nai ani mukhitung baji khaijak rok no aro tongo alu fulgobi tei masher buti dehi tami abo kokborokvlog tami semia soybean hai inke amo jottono no fry khainai ang dirikha ani muio inke guys haike fry khai songka inke baji khai songka inke mui belai no thogo mui phanchulogo inke haino kuthung singir ra songka inke mui rok asuk thogya bahai rok ongo mukhitung rok ni kisa inke ang haike songka ke belai thokjago guys inke haike try khainai din rong bo inke ani mui rok no kisa kaham ke songma pore kha ang dirikha ro butui inke guys ang buti rok beshi nari gya mui rok ni inke buti rima pore haino hai songbonai hor kisa kom khe inke haino hai songbonai amono ang 6-7 minute inke kaham ke munui mui sabogya sak ang kisa amono songoi tonnai songnai inke ani mui rok buti ran kha inke mui rok kaham ke moji kha inke ang aro rinai ani fry khaijak no ani baji khaijak no inke ani mui rok kaham ke buti ran dakho inke kisa kaham ke songnai inke guys mui buti ranman pore inke ang rinai ani baji khaijak inke tabo khe baji khaijak ready kha inke khiklaima pore haino hai songbonai 4-5 minute kaham ke ao mui buti rok hamma pore ang oro rinai kisa donia belai inke donia belai So guys, tamsana inke tabuk to donia belai bo tongkho inke amui rok donia belai ria kari nei songkha ke thokjakya guys inke ang ke songkha ke kisa kaham ke no songoi nai chana muchungo haino songoi simi rikha ke chasinai haiya kani buhuk ro ke kisa
टेस्टी मुइ रं नाइटोगो माने कथक मुइ काहामके संgjak मुइ नाइटोगो hingke guys tabokhe muइ rok sakani pura thas wngkha hingke tabokhe riri sini ang doina balai nadang busuk doina kwbang marikha doina bo tongo hingke ba kwbangma khe rinai mui no mottom sari chanai doina balai jesuk pani ridi kono problem kwrwi hingke guys tabo doina balai riri baikha hingke tabokhe kisa kahamke haino hai doina no bo bahai rok nokri na bagui kisa songui nabonai. So guys hingke norong ani mui no nai bahai nangjak thor thokana guys tamsanai ang to mo mai rok chai paisi edit khaimanba hingke video khaiman time o real voice lagoi maya tang hingke nogobo onek kong no sajago bwsa tongo hingke bara o tongmani ba sade dik dihiano awas borokni hingke saijong botang yaba hingke abagui real voice rok lagoi maya hingke. So guys hingke ani mui complete hingke yang side o tongo kakamuk bai gangla butui obo ani favorite mui no hingke guys tamsanai ang thokni mui ni logi mungsa berama mui nango ani hingke sang mai rok kisa chai mano shodo thokni mui bo chai maya shodo berama mui bo chai maya hingke yango berama mui mungsa yango tangra mui mungsa hingke guys naide ani mui ni color bahai nangui tongkha guys tamsanai ani mui tini ni mui belai no thok suka norong bo try khaina khe khainai mano hingke guys tamsanai video do khainani besi time kere hingke ani samuk humung no samuk khaiman somoyo kisa video record khainai norok bai share khaijago hingke ani yang kakamuk mui bo munna sika suka hingke ang aro munnani kari nanjak ang kitsa rosum ririkha hingke kakamuk bai gangla butui hingke ang rosum ri no thokjago. So guys hingke video do khainani time kere hingke bwsani bo exam choroi tongo porina nango hingke kisa busy tongo hingke songmani porkhe tei norok bai share khaimalia hingke tabo tirok se kisa tukunai bokrok bo sunani bari hingke bokrok kisa ani home remedy hair mask lagojak hingke tabokhe kisa tukusinai tukui pai mai rok chasinai hingke ani video rok sajagui tongkha hingke ba jodi ni sajagui tongkha hingke ba ani channel o kwtal rok hingke channel subscribe khainai follow rok khlai di video rok sajak khaikhe ba like rok khlai di so video na bagui jottono hambai.